Туғандар, жаназа намазға тәрат алып барыш керек. Кейбірде жаназа намазға барып қалауыз, тәраты жоқ дере тұрып қалады, ят болады. Біздің сөзімізді оғатқан, мынау интернет тармақтарда барына жеткізген. Сіздер де жеткізіңіздер. Біреу айтса, дәрат бар ғой, үйден дәрат алып сіздер. Сразу айдан жаназа болып қашын көріп. Аның үйіне барып, су алып бер, дәрат алып алайын деп отырасың. Мен Құдай сақтасын, көшеде барады бір жерден қанап кетсе, анда бір бөлек кеп та. Тишпишин қанап кетсе, мұрдың қанап кетсе, болса бір дәратсын, жел шығып кетсе, жана болса, анда дәрат алғанға тұрып келгенде. Yani ошондо дагы сен себептен жаназанын орду жок да ол. Буларды пешим эмес да, убакыт өтүп кетсе саат 1:30 дагы, 2-де дагы, 3-те дагы окуй бере турган намаз эмес да бул. Бир окулду бүтүп кетет да. Сиз успет этпей каласыз. Ошон үчүн иши башкаларга да айтып, жаназага дарат менен турайын. Бирөө эми кечигип калды, шашып келип калды, жоксо дарат ошол моментте сынып калды. Эми дарат алып келгичекти жаназа бүтүп калышы мүмкүн. Ошого шарият таяммумга уруксат берет. Эгерде сизге ушундай случай болуп калса, сиз шариаттын маселесин билишиңиз керек. Түшүндүңүзбү? Жаназа таяр болуп калды. Сиз даратыңыз сынып калды ошол момент. Эми сиз суу алып, дарат алып келсеңиз, бул окуп бүтүп коет. Шарият ушундай моментте эмне кылат экен? Таяммумга уруксат берет. Бисмилла деп ошо таза топурак же таза чаңга колду урасыздагы момент. Түшүнүктүбү? Муну ал жакта бул жерге чейин билекке ачасыз. Açıp durup, çıkanakты koşup durup, tayammum olup koyasız, бұл жаққа дағым алып koyasız. Bitti, janazaga tura beresiz. Janazada niyet kılasız dağı 4 takbir. Janazada niyetті қандай kıldık? Allah'a maqtao, Peygamberga salavat, ölükö dua dep turduk ha. Halıs Allah üçün dep turup, imam Allahu akbar degende biz dağı Allahu akbar deymiz. Dağı kol baylayız tuğanda. İmam Allahu akbar degende Allahu akbar. Kadimkide janazaga, janazada rükû bolboyt, sajda bolboyt. Koldu baylaganda birinci sanаны aytasiz. Namazdın içindeki sana. Anı barınızlar bile bilesiz. Subhanakallahumma ve bihamdik ve tebarekasmuk ve teala cadduk ve la ilahe gayruk. Andan keyin imam ikinci yol aytadi takbirde. Allahu akbar deydi. Oşunda siz dağı jönle Allahu akbar deysiz. Başta Allahu akbar dep kötөрбөй эле. Tushundingmi? Qo'lingizni da ko'tarmaysiz, boshni da ko'tarmaysiz. O'sha o'ydan da turib Allohu akbar deysiz. İmam ikinci takbirden keyin salavat aytadi. İki takbir oldu. Birinci başında bir Allahu akbar. Aldı iki takbir. Andan keyin Allahu akbar deb ikinci takbirden keyin siz daha salavat aytasiz. Qaysi namazın içindeki salavat. Durut İbrahim. Allahumma salli ala Muhammad ve ala ali Muhammad kama sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad ve ala ali Muhammad kama barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneka Hamidun Majid. Deyip durup imam 3. ret Allahu akbar deydi. Allahu akbar degende siz dağı içinizden baş götürбөй, kol götürбөй Allahu akbar deysiz. Maqul? Başka mazhabdagilar kol götürüşet, Hanbali, Şafiiler. Biz de Hanafi'de andayız. Değil mi? Andan keyin 3. Allahu akbardan keyin yemi dua. Yemi o'sha o'likka dua qilamiz. Birinchi Allahu akbar aytildi, arkasidan sana. Tushundik? Ikkinchi Allahu akbar aytildi, arkasidan salavat. 3. Allahu akbar aytildi, arkasidan ne ekeni? O'likka dua. 4. Allahu akbardan keyin salom. 4. Allahu akbar aytib turib, ana assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh bulg'olni tushirib, assalomu alaykum va rahmatulloh. Anday yo'q. Jo'nalab salom bergandan keyin jo'n tushirib qo'yasiz. Tushundingmi? Endi duoni jattab olishimiz kerak. Buna ekoni bilasizlar. Subhanakallohumani bilasiz. Salavatni bilasiz. Buna duoni o'sha yerda gim bilet qo'lni ko'tarib. Biyik ko'targ'ila erkaklar. Men so'rayman hozir. Hozir turib aytasizlar menga. Bir, bana. Niye kılayın diyeyim? Sabahta olan dayılı önce getip kalayın diyeyim. Kaçan jattayız? Ha? Kaçan jattayız? Sen aytmayın. Sen tuğanlar ölbey mi? Sen Müslüman ölbey mi? Ya.
Duanı okumayla gömü vereydi. Ya. Bizde Müslümanlar gayret kayakta kaldı. Dinin kaçan öğreniyoruz biz. Kapalı oğlum, ikişer atarak diye koysam. Böyle öğrenişiyoruz gerekiyor. Bana ki şeyde az kança. %150 oturasılar. Andı bizde kaçan öğreniyor onu. 1%. Ne için ettim? Siz de dediniz, başka şey dedim şunday. Biz bir namazda da oku öğretkenimizde, imamın işi de öyle gittiğimizde. İmam bacara öğretti bir şey var. Bir duanı okuşuyoruz gerek de. Atan öyle oldu de. Sen okuyalmasan kanday oldu bu? Apan öyle oldu. Bir tuğanın öyle oldu. Ayağlığın öyle oldu. Bana çakan, tuğandar, Müslümanlar, tanrı, kısa kanday oldu. Koşunan, yosun öyle oldu. Ya. Canaza da bu ne? Şunun için inşallah captaşımız gerek. Captaygan niyet var mı? Kana desene. Kaçan captayız? Ya. Ha? Maşallah. Bugün degenler ona desin. Kana bugün captayız degenler ayet kaçanlar. Captamayınca ben uhtavayım degenler aslan. Söz vergenler, meçhit işte söz vergen. Erkekçe söz olsun kana ya. Müslümança maşallah. Allah razı. Kıyın emez.